Pored Biblije se nalazi jedan eksponat koji sam ja kupio u Jerusalimu, u muzeju Sitaka sa mrtvog mora. U pitanju je rekonstrukcija jednog ćupa i onoga što je u ćupu bilo, to su spisi Biblije koji ukazuju na naučni dokaz da je Biblija sačuvana, da Biblija nije falsifikovana. U pitanju je ćup, kopija ćupa iz Kumrana kod Mrtvog mora. U pitanju je lokalitet gde su 1947. godine otkrivene najstarije kopije Biblije iz 2. veka pre nove ere, koji potvrđuju da nijedno slovo Biblije nije promenjeno. Koga interesuje za više detalja o tom otkriću može da pročita knjigu Kumranski spisi od doktora Željka Stanojevića. Postoji Kumranski spisi prvi deo i drugi deo. Ovaj prvi je najvažniji. Imate tu knjigu besplatno na sajtu Centra za prirodnjačke studije, a možete da je kupite preko sajta naukaireligija.com. Tako da, pored Biblije imamo Kumranske spise. Dakle, ako neko kaže da Biblija nije sačuvana, da je Biblija falsifikovana, to jednostavno nije tačno. Svako slovo Biblije je sačuvano u originalu. Imamo najbolji prevod u ovom trenutku na naš jezik